Bis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Bis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Bis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Bis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Bis ng Kasuelo, King Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Bis ng Kasuelo, King Pampanga. O ini na po yung programang Mamye Dalan, bangkanitang mirinan lang upayang makibalo at maramdam laswala, reng memalen. Nanu pata, dakal pisabyang balen, balitang balita, Kenny kiyakatamo. Nanu pata, dapat balo mo nung nanungatin, kareng miyayali ang happenings, mga santing ang local products, geling ang Kapampangan, at pamanyulong keng kulturang Kapampangan. It's the 28th of July, ngeni, kumusta kayo kabalen? O dakal lang may katod sigurong masalese na bengi, pero sa pamuring kauran hanggang milwal neng Typhoon Egay. Sinlag ne ing aldo ng dinabak, deng aliwa kayang kabalenta mo, may kapamipino kaya kanyan. Semantana nandani kayang mapaling aslag na ning aldo. Pero makanyan pa mo rin po, siyempre, pasalamat tamo po, thank God it's Friday. And nung ating kayo pong lakad ngayong weekend, siyempre, kaingatan po kay Kongan. Uling mayayali mga lugar pa mo rin kay katamo kay Kapampangan. Makalbugla pa mo rin po. And siyempre, kareta pong tsukaring evacuation centers, ne? Mimingat kayo ken, istong kinampanay albog. Kari na kayo siguro magbalik, kareng kaya kayong pibale-bale. Manaya tamong formal announcement, kareng local officials tamo na pwede na kayong magbalik. At kareng manyawad pang sawop, syempre panayan tala pong mag-respond din kaya katamong local disaster offices, ne? Kareng kaya kayo bale-balen. And siyempre, dakala pong priority ngeni, kayo migaga na ka, misopan kayungan po. And siyempre, maging paralan niya po yung CLTV, ne? Pero malyari yung payabot kaya kami nung nano pong sao, pwede tamong anyawaran, karing kaya katamong local government units, nung mga kailangan kong relief o rescue, kung nano maman po, malyari po pong pabalo kaya kami yan, at malyari po maging tete kami, kareng kaya kayong local officials. Throwback tamo kareng mawalagang kasaysayan, aming apalyaring ngening bulan na po ning Hulyo. Ngeni pong paruminggong ini, pagmasusantaya po ing Diabetes Awareness Week. Diabetes po, ne? Kebalban po king diabetes ing pagmasusan po ngening paruminggong iti. Kaya naman pong panugwalyan tamo ing pamaglaway kareng nutritional labels. Na ano po itang nutritional labels? Karita pong panyaluan tamang produkto. Ito pong kitang gulo, itang ating percent. Sabi na, sugar, calories, ek, makanyan. Dakal na pong miyayaliwa. Baka makasiguro kayo pong healthy na rin kaya katamong kakanan. At abayan tayo mo naman ng isto at regular pamag-exercise. Siyempre, kailangan po naman nito, ne? And abe-abe tamo pong mag-manage keng kikatamong blood sugar. Ne kabalen, lalo sa kikatamong Kapampangan, nung malating kakanan, sapak mayumo naman. So less rice po, less soft drinks, nung pwede, ditak mo pong kabibabatan, importante po yung kikatamong kapaldanan.
Baloy ba na inyang July 3, 1892, telakad nening kakatamong pambansang bayani ay Dr. Jose P. Rizal, ing La Liga Filipina. Liwaya po itang liga ulam yan ha. Kakatamong kapampangan, may iligta kay liga, ligang babi, ligang baka, pero aliwaya po ining La Liga Filipina. May buya po ini pauli ning pamamia proteksyon kareng miyembro na nini at asulong ing pamisan metong dareng Pilipino. Balo ko, ding La Liga Filipina, susulat la po ka na rin miyayaliwa pong bayaning Pilipino ring kayabi kaniti. Ing moto na po ning grupo ngayon Unus Instar Omnium o One Like All. Mapilan na kareng kilalang miyembro ng La Liga Filipina ay Iandres, Gat Andres Bonifacio, ampoing Apolinario Mabini, na napon kayong kakatamong episode, api sabi tamo pin, bala mo, birthday na napon ning dakilang paralitiko. Kabalen, pakibalwan, luguran at namnaman taya, ing nyamaning amanong siswan, para naman king kakatamong segment na ing amano, pakaramdaman taya pong masalese iti. Inge makibalu king kasakitan, iya dapat manayang kanawan. A person who has not experienced hardships should not expect comfort. Pero nung ako po king sigurong pakaintindi ko kanini, siyempre istong dinalang kang kasakitan, manaya ka naman dapat kanawan itang blessings ne. Biyaya sa camping kay itang there's a rainbow always after the rain ne. So dapat itamo pong kabalenta mo, kempong libutan na po ni kapag sakitan tamo, kalupan na pong yeni. Eko pumigaganaw ka, milabas mo rin, sa lese mo rin pong pasibayo. Eko pa mawala kabalen, marakal tahapit sabyan king pamagbalik na po ning nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik ya po yung programang Kayabe Yustong Pogtuan. Nanupata, balitang balen, balitang Kapampangan ta naman po. Balwan may kimutang memalen, kasalungsungang balitang dapat yung abalo, ngeni pungal doning Biyernes, July 28, 2023. Malaos ne po taga na ing barangay at sangguniang kabatang elections keng 30 ning Oktubre, ngening banwang iti agpangking Commission on Elections o COMELEC, finally. Migpalwal na rin kasing desisyon ing Korte Suprema anyang June 27, 2023 asasabing unconstitutional na nung pasibayo yang misundo ing pamagboto, pamamili kareng barangay
leaders. Makasadya namang marapating filing of Certificate of Candidacy o COC dareng bisang tagal king barangay and sangguniang kabataan elections. Magumpisa king August 28 hanggang September 2. Magumpisang October 18 naman hanggang October 28, ayapin po naman ini ing campaign period. O yan po, magsalita niya po yung Korte Suprema, po pwedeng ma-postpone pong barangay ang sangguniang kabataan elections ngayon pong banwang iti ang marapat po kay October 30, 2023. So karen pong tatagal, karen ating nasang magsilbi, karen kaya katamong kabalen. Api na yung kaya kayong chance ini. Ne? Pero dapat talaga muna ing pamagsilbi bayo ing sarili. Kabang linwal ne ing King Philippine Area of Responsibility ing Super Typhoon Egay napon ay rugo atin la pong bayong babanten sama ng panahon. Balo ko may gine pong kainin tropical storm na po. Atin niya pong international name Kanun. Kaya ni pong latest forecasting pag-asa ing sentro na po nini at siya po king 1,315 kilometers east of Eastern Visayas at pamurin po king Philippine Area of Responsibility. Atin niya pong sikan angin na 65 kilometers per hour hanggang 680 kilometers per hour. Asahan niya pong lungob, kempong par, bukas bengi o Domingo ngabak. Saturday morning or Sunday morning. Saturday evening or Sunday morning. At iso pong milob niya po kaya katamong teritoryo ining babantendang tropical storm ini. May palagyuan niya pong Falcon. Asawan pa mo rin pong yan ng Aldo ing panakanakang pamanuran. Bunsod na po ni anging abagat. So yung pong epekto pong uran-uran na ini, anging abagat niya po yan, nagutan niya pong Typhoon Egay, tsuna po siguro keng China, keng pong kaurasan ay ini. Mimingat tao pa rin po, lalo na po kareng makalbog. At makiramdam tama po kareng pong latest announcements, lalo na po keng pag-asa, po kareng kikatamong mamuntukan, kareng lokal na pamang gobyerno. Buriyo ba nga balong masalesereng produkto, serbisyo, gilingan dareng Kapampangan, ingkutang nanungatin. Inclusivity and equality. Iti kanu ing advokasya apanin ng mabitbitan ning kakatamong bisita at maging sangkan para makyabay akaring miyayaliwang prestigious competitions. Makanano niya kayang isulong at pasik na nga niti king papalapit ang Miss Queen of the World Philippines 2023. Yan ang kikatamong baluan kaya being representative ning Pampanga king may sabing kompetisyon Isabel Lindo. Maya Payaldo kaya kay Isabel, kumusta ka? Maya Paldo po, kaya kayo nga, okay kumupo. Okay. Bel, pota naman natin kamburing i-shoutout o i-greet ka rin kaya katamong talapan albe, pota manayala kaya kaking kaorasan na ini. Go ahead. Break ako po i-shoutout din family ko na panay po sa support at lalaban ko po paring pageant, mga niyan po. Po rin keng barkado ko po na Manalbengin. Sana ragune, deng kaluguran mo da kabubuisitan kabang at suwa kayang di makanyang laring kaluguran ay no ko bel makanyang kaarong or na nuwada mo kanyan. Mag-aral ka pa bel na anong kurso yung kukunan mo nung mag-aral ka pa? Mag-aral ko po keng Angeles University of Foundation keng kurso Bachelor of Science in Medical Technology. Iba, Medical Technology. Bisaya tang mag-doktor Bel o tining kurso nga pili mo Bel? Yan, totoo na po yan. Ito po, at puri ko po na at po medical field. Pagsikapan ko po na maging doktor ko, itang makasap ko po medically kareng tao. Kasi kaya nilabas sa pandemic po, dakal po kaya katamong healthcare professionals, itang may kasakit kiyang biyada ring aliwa po, may nga mate, makanyan. Tsaka ikit ko po itang
importansya na midagdagan tamo kareng doktor ang po nurses para dakal tamong asap na mapakabain be. Yan, datang siguro yung oras, panayan tayang damdaman. Ing lagyo na ning bel kayong roll call dareng mi pasar a Dr. Ketty Pilipinas. Malya tamo, pang international yan naman, yung pamag-doktor na, panayan tamo ita. Pero hanggang magaral niya po bel, balo yung pong makyabe ng pageants, kanita pa. Kapilang kami gumbisang mekyabe, kareng competition o ligligan na rin, at tandaan mo pa, Bel? Magsimula ko po anyang 11 anyos ko po siguro. Grade 4 ko pa po kanta. Pero aliya po talagang pageant. Bilang mag model kayo mo po. Kaya school uling foundation day po ata mi kanta eh. And palagay ko, marakal nakaapak-yabayan, Bel, mapilano mong ligligan legwan ding apak-yabayan mo na? Siguro po 20 na po. 11 na pageant po ang pong Shama Runway. Pero ali rin po kasi masaglit ang pamakyabe kareng mga ninyo po. Ay, siyempre, balo ko, dakala screening. Ang pong simple-simple. Minsan dapat kukumbiranda ka pa para makyabe ka rin ng competition na rin eh. And kung pamibalik na rin kaya katamong programang Nano Pata, pakibaluan tamo kaya kang Bel. O nanong kayang mig-inganyo kaya ka, mig-influensya kaya kang makyabe ka rin pageant sa rin. Yan po yung pisabyan mo, kim pamagbalik na po ning Nano Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Dara, Kuya at Sebapa, magbalik ya po kaya kayong programang Nano Pata. Kaya tayo pamurin po Bel. Apin po yung kaya katamong representative ng Pampanga king Miss Queen of the World competition. Makanano kaming ganyo, amekyabe kareng ligligan legwan Bel. Mag-start ko po may kiyabe kasi buri ko na damdaman ditang advocacy ako which is po yung equality and inclusivity po pin. And mas ma-enhance niya po yung skills ko pa siya makyabe ako po. Itang maging yung training ground po para ka rin tutuki ko pa pong laban. Okay. O makanano mo naman mong abalo ining ligliga na Miss Queen of the World Philippines sa timbang mengong birakya ka, kanite, Bel? Abalo kaya po by word of mouth, tsaka akakit ko lang po rin ads sa Facebook. Aliya po itang typical na pageant na apa panalbenta mo. Kasi kaya ni po 4 categories, tas 4 la din po din manambot. Then categories po, Miss, ito po itang pekyabayan code, edad 18 hanggang 20, 29 na ali pang mikiyasaw, tas atin po din Miss, Mrs. ang pong elite category. Nung akakit nyo po,
Queen of the World, aliya po mag-base keng itsura or edad. Kasi ining ba yung generation na ning pageant na mami power, kareng babae, kareng pamag-lead, public speaking, pamag-ramp up, ang poitang poise na makananatama talakad. Tsaka makataba pong puso kare, kasi ring abe akong candidates, manibatan la pa po alam mga lugar kay Pilipinas. Atin manibatan Cavite, Benguet, Taguig, Ampong, Parañaque, at Dakal pa po. Masanting pa karela, itang burida talaga at excited lang, abalo pa yung Pampanga, itang I explore the ing tradisyon, ang pangkultura na ng bawat metong. Tsaka yung kesanting na po yung Queen of the World, detang organizing team na mismo, may mula po kay Chief Operations Officer, Miss Jamie Quezon, hello po. Yung kaya kami pong National Director, Sir Tony Legaspi, ring official video and photographer po mi in Studio 47, and yung egan-agan ng sasaw po. Then yung creative hands na rin ni ila po yung magpatuni na masanting at maging matagumpay Queen of the World Philippines. Okay. Bel, ne, sabi mo nandin, miyaliwa nung ligligan ng pekabayan mo, ating pageants, ating ramp modeling. Makananula mo kaya may kasaw preti, king kaya kang pamakyabe naman ngini, king Miss Queen of the World Philippines. Ito po, gaya po ng sinabi ko kanina, sa sobra You're the last one, had time to relax. But po, alipo pa ne, itaputang manuli ko pong corona, atin po ding times na masasambot ko. Pero okay mo po para kako nung masambot ko kasi importante po itang experience, tsaka gagawan kaya pong training ground para kayang kakong tutukin laban. Tulad na po ni national pageant na po. Reng binting apakyabayan ko na po. Mas may enhance ko po skills kayang pamaglakad, question and answer, makanyang po. Okay. No ka rin niya marapat iti in person niya ba ini kaya tiya Pilipino ka rin kaya Pilipinas sa marapat ining contest sa ini Bel? Ganda pa din po kay Orchids Garden Complex po San Fernando, Pampanga. Balo ko po ating kaming tickets. Malari kayo po sali, makanyan, and mamimili po kaya kaming candidates. Kaya October 14 na po ini. So dakal pang time ne, August, September. Malyari la pang saling dakal tickets ne, kaya katamong kabalen baka tang suportan da ka. Pero buri ko nga balo Bel ne, makanano ka magsadya king paparatang ka competition king October ne. Balo mo kasabi ko no kanita kitang metong tamong programa ne. Detang motsaning kapampangan candidates ne, ning motsaning San Fernando candidates ne. Kaya talagang kanya-kanya la miyayali waing karelang gagawa na preparation king ligligan legwan. Tayo ka mo, makanano ka mag-prepare kaniti, Bel? Patsya makyabi ako po kareng pageant, lalo na po ini, national pageant niya po. Aliwang preparation niya po yung gagawan ko. Mag-prepare ko po physically, emotionally, spiritually, and mentally. Alikay din po titipirin yung sarili ko keng pamangan kasi usually po, di ba? Pag makyabya pageant, dapat po mag-diet ka, makanyan. Pero ako po, mamangan po. Kasi manual ako po na food mamya yung energy kaya katamo. And atin ko po sa patatutod, mag-home workout ko po, pasarela training, ang po Q&A training. At saka syempre, iya po mawala itang lugod ko kaya nga pong ginoo, paniya ko po mga di. And in kasantingan na po ning Queen of the World Philippines, ay nakapaboren na itang mag-prepare kampong ikan dili. So, atin na pong pegandaan na activities para kaya kami rin pong candidates na itang yabi-yabi kami po. Atin pong online workshops para kaya kami. Dakal pong mga biyasang mentor na tuturo kaya kami. At din pong social gatherings para po itang misasabi kami po, balang po catch up mo kanya po. At din po question and answer workshop. Ang po itong ramp training po. Okay. Bel, abanggit mo nandin na mag-aral ka pa ne, makanano mo kaya pipit na ning oras mo king kaya kang pamagsadya king kompetisyon na ini ne, Bet? Pag naman po balo ko na ining pageant ay ni tura niya po ing, for example po itang aldo na ning exam or special event po kayang eskwela, syempre unahan kaya po yung pamag-aral ko. E ako naman po paborenta, syempre po maging doktor tamo pa po. Awa naman ne, buri kong datanging aldo.
potang pakilala ka Dr. Isabel Lindo, beauty queen, and nanuya kayang specialization na internal medicine, cardiologist, nanuya mang gis-gis yan. And siyempre, I think, akayabe mo na lang, Di nga liwa mong siguro asabit ang other beauty queens from other provinces. Ka ba kakarong kanyang akilala mo lang, yung mikit kayo, kabang for this competition, Bel? Normal niya, pero din yung pong abi akong kandidata, uling aliwa-aliwa kami pong edad ne. Akit mo po talaga itang ating bond, ating kang bala mo achi, bala mo iman, sa South kaya ka. Tsaka anyong get together kami po. Mami lang tokens, gifts na uling amit na kami. Sobrang nakakala po. Okay. And buri kong ako tangeni, ot mo inclusivity ampong equality ing advocacy mo susulong kening Miss Queen of the World the Philippines. Kasi po, maging victim na ako mo po discrimination. Pagkabi ako po kanita. Malaki ko makanya niya. Pero na yan ko po na aliyo mo po at syukeng height ito. At syutang kitang santing ganing lugmo itang makanan ako po makasap ka rin alawang tao. Makanya po. Tsaka, kahit nano ka pa o nino ka pa, marapat ka luguran na po hindi na nalaga. Okay. Bel, ang katan mong ngini rin kaya katamong memalen den kabalenta mo na supportan da ka king daratang aligligan legwan king October nung makanano da ka asopan sabyan mo karelang ngini and explain me itang pamanyaling ticket at makanan na makasaw pitakya ka. Go ahead, Bel. Maayo pa ginong Diyos po, kaya ko nga, agad kayo po na alben po at supportan niyo po keng Queen of the World Philippines kan daratang October 14, 2023. Keng Orchids Garden Complex, San Fernando, Pampanga. Okay, so karen pong kabalenta mo nung bisa kayong malbe so pantayan and sana sumambot sa Bel kening competition na ini. Bel, atin nga bang Facebook page or ikating kang Facebook page sa pwede dang i-access ting manalbe nung bakantang makanan lang makapamilya support kaya ka, Bel? Yes po, yung Facebook page ko po, Isabella Slibriani po, ikaw din po Instagram. Mag-post ko po about yung pageant. In Queen of the World Philippines, ating nga din pong Facebook page, Queen of the World Philippines natin po, logyo kay Facebook. Alright, dakal salamat Isabel Lindo and sana sumambot ka and siyempre deserve yung ganyan, pigsa dyan yung masalese, may the best candidate win. Salamat ka rin pong kakayadwangan tamong yan karangam pong minalbe mekiabe at minantabi king kaya katamong programa. Nano patay ni po yung programa mamaya saya impormasyon at kaumpukan nyo balang ugto. Abangan niya po kayong Lunes yung kaya katamong matinakang kabalen iyat sing sapak king lago ay dyan lumbang parungaw na akayabe na po kanyan. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado at ang kanakong anak kay Harper Arbela at wife si Ati Patricia, kaluguranda kayo, ating pampusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.